Mu gihe ibiganiro Washington DC hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje, bikaba biganira ku bijyanye n'ubukungu ariko nanone n'umutekano, aho u Rwanda ruvuga ku bijyanye na Fdrl, by'umwihariko Fdrl ikaba ikomeje kuba igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ngabo za leta FARDC. Mu gihe icyo gisirikare gikorana nazo cyasohoye itangazo kivuga ko zigomba kwishyikiriza MONUSCO ikayisubiza mu Rwanda. Ubu noneho Fdrl ikaba isohoye itangazo ivuga ko izarwana mpaka kugeza igihe leta y'u Rwanda izemerera ibiganiro. Cyo kimwe nyuma gato y'uko Fdrl itangaje ibi, MONUSCO nayo ikaba itangaje ko ari abarwanyi 7 bishyikirije ku bushake MONUSCO n'imiryango yabo bamaze guherezwa igihugu cy'u Rwanda muri yose uko yakabaye. Twize cyane rero mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yatangije ubukangurambaga busaba ko inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa Fdrl kwitanga no gushyira intwaro hasi hagamijwe ko basubizwa mu Rwanda, bakanga bakazahatirwa gutaha ku gahato. Ubu uyu mutwe uravuga ko uzirwanaho kugeza igihe leta y'u Rwanda izemerera kugirana ibiganiro nabo. Iki cyiciro cyo kugerageza gusaba izi nyeshyamba gushyira intwaro hasi kiri mu rwego rw'amasezerano yo ku itariki ya 27 Kamena yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali i Washington DC. Ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasuzumiye hamwe imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya Fdrl, maze byemeza amasezerano yo kubishyira mu bikorwa. Izi gahunda zigaragaza ubushake buhuriweho bwo guhagarika uyu mutwe witwaje intwaro ufatwa nk'umwe mu ya kera mu yikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kurambika intwaro hasi ni inzozi. Lieutenant Colonel Octavien Mutimura, umuvugizi wa Fdrl Foka, yamaganiye kure, yamaganye ivuye inyuma ibyo gushyira intwaro hasi kose. Mu kiganiro yagiranye na LFI yagize ati, hagomba gusuzumwa impamvu y'intambara yacu yitwaje intwaro. Turi hano kugira ngo twirinde ndetse turinde n'impunzi z'abanyarwanda zatereranywe. Gushyira intwaro hasi nta bisabwa byose bikenewe bishyizwe hamwe n'inzozi. Ku kijyanye no kumenya niba ntabwo babafite bw'ibitero bihuriweho bashobora kugabwaho, umuvugizi wa Fdrl Foka yagize ati, iyo uri mu mirimo ntushobora gutinya kwibasirwa. Turi bamwe mu bipimo bya Kigali, tuzarwana kugeza igihe Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda no gutaha mu buryo bwiyubashye kw'impunzi. Fdrl ivuga ko kandi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya AFC M23. Octavien Mutimura abisobanura agira ati, turi mu turere turimo kuberamo imirwano. AFC M23 iradutera kandi itera ubwoba impunzi zacu, dufite inshingano zo kubarinda. Mu gihe Fdrl ivuga ko ishaka kurinda impunzi z'abanyarwanda, ibikorwa byo gutaha mu gihugu byo birakomeje ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR. Ku itariki ya 21 Ukwakira, abanyarwanda 277 bambutse umupaka wa Rubavu bava mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Kanama, impunzi 532 ziri mu miryango, hakaba hari ziri mu miryango 168 zari zimaze gusubira mu Rwanda. HCR rero ikabivuga ko mu mezi 3 abantu barenga 800 bahisemo gutaha ku bushake, ariko kuri Fdrl HCR ntabwo igira uruhare rutabogamye. Octavien Mutimura arabyamagana agira ati, impunzi n'ababyeyi bacu, abana bacu, ntushobora gutandukanya umuryango w'abanyarwanda kuriya. Bamwe mu bantu boherejwe mu Rwanda babifashijwemo na HCR n'abanyekongo, abandi barafatwa hanyuma bagasubizwayo ku gahato. Turashinja HCR gukina umukino w'u Rwanda. Hagati aho, u Rwanda rwo rukomeje inzira yo gusubiza abataha mu buzima busanzwe. Ku itariki ya 7 Ugushyingo, icyiciro cya 76 cy'iyi gahunda cyatangijwe mu kigo cya Mutobo i Musanze hamwe n'abahoze muri Fdrl 156 n'imitwe itwara gisirikare iyishamikiyeho. Hateganyijwe amezi 3 y'amahugurwa yibanda ku gusubizwa mu buzima busanzwe, imyitwarire myiza n'uburere mbonera gihugu. Reka dukomereze ku bijyanye na MONUSCO yamaze gutangaza ko hari abasirikare, no kuvuga ngo abarwanyi ba Fdrl bagera kuri 7 n'imiryango yabo bamaze kugezwa ku butaka bw'u Rwanda. Byagenze bite? Reka tujye muri inkuru nayo uko yakabaye.
Ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zatangaje ko kuwa mbere baciye mu Rwanda abarwanyi 7 bahoze mu mutwe wa Fdrl n'imiryango yabo y'abantu 42 ku bushake bwabo. Radio Okapi ifashwa na ONU ivuga ko abo bahoze muri uriya mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bishyirije izi ngabo za ONU nyuma y'ubutumwa bumaze iminsi butangwa bubusaba gushyira intwaro hasi no gusubira mu gihugu cyabo mu mahoro. Hagati aho guhera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ishami rya ONU ryita ku mpunzi rifatanyije n'abategetsi b'umutwe wa Fdrl ugenzura bimwe mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bamaze gucyura mu Rwanda abanyarwanda barenga 5,000 babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radio Okapi ivuga ko nyuma y'iminsi 3 bari mu nkambi y'agateganyo bashyirijwe u Rwanda ku wa mbere binyuze ku mupaka wa Grande Barriere uri hagati ya Goma na Gisenyi bakakirwa n'abategetsi ku ruhande rw'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda ntiruremeza kwakira kwabo barwanyi cyangwa kwakirwa kwabo niyo miryango yabo nyuma y'amasezerano y'I Washington muri Kamena tariki 6 uyu mwaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo arimo ingingo yo gusenya umutwe wa Fdrl. Mu kwezi gushize ingabo za leta ya Kongo FARDC zasohoye itangazo rihamagarira abarwanyi b'uwo mutwe gushyira intwaro hasi bakamanika amaboko, bitaba ibyo bagakoreshwa imbaraga mu kuba bashyikiriza inzego z'u Rwanda. Nyuma y'iryo tangazo ubutumwa nk'ubwo bumaze iminsi butangwa n'abategetsi ku nzego z'ibanze n'igisirikare mu duce twawarikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bivugwa ko hari abarwanyi benshi b'umutwe wa Fdrl. Ibinyamakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bivuga ko ubwo butumwa butangirwa ku mihana hakoreshejwe indangururamajwi ubundi hakifashishwa indege za drone zigenda zijugunya inyandiko z'ubutumwa bugenewe abo barwanyi. Mu gihe leta ya Kinshasa ishinja iya Kigali gufasha umutwe wa Fdrl, Kigali nayo ishinja Kinshasa gukorana n'abarwanyi ba Fdrl nubwo buri ruhande ruhakana ibi. ONU ivuga ko ariko bimeze. Umwe mu bavugizi ba Fdrl Foka Octavien Mutimura mu kiganiro na radio LFI yavuze ko batazakira intwaro hasi, ko bazakomeza kwirengera no kurengera impunzi z'abanyarwanda. Yongeraho ko bazirwanaho kugeza Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda no gutahuka kw'impunzi mu cyubahiro. Hagati aho kuva muri Mutarama uyu mwaka MONUSCO ivuga ko ifatanyije na Komisiyo y'u Rwanda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo imaze gusubiza mu Rwanda abarwanyi 44 bahoze muri Fdrl hamwe n'imiryango yabo 54 bose hamwe bakaba abantu 98. Izi ngabo za ONU zimaze imyaka irenga 20 mu butumwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zikaba zinengwa n'abategetsi b'u Rwanda n'aba Kongo ko zananiwe gutanga umusaruro mu nshingano zahawe ubuzimaze igihe zitangiye gufunga ibikorwa byazo muri iki gihugu ariko bigakorwa mu byiciro. Umutwe wa Fdrl ni umwe mu mitwe ikomeye cyane yakomeje kugenda ihungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda kandi nimwe mu ngingo zikomeye mu zitera umubano mubi n'ubushyamirane hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali. Amasezerano y'amahoro ya Washington hagati y'iyo leta ya Kongo n'u Rwanda, izo leta zombi uko ari ebyiri, agaruka ku mutwe wa Fdrl inshuro zirenga 40. Ishingiro ryaryo riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi: guhagarika ibikorwa, gukuraho ingamba zo kwirinda z'u Rwanda, gusenya umutwe wa Fdrl. Kinshasa isobanura iyo ngingo ya mbere ivuga ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Kongo mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko rwafashe gusa ingamba zo kwirinda no kurinda imipaka yarwo. Imihate yindi ihuriweho n'ibi bihugu yo gusenya umutwe wa Fdrl yakozwe mbere yaciye intege uyu mutwe, harimo nko kwica bamwe mu bari bakuru bawo nka Sylvestre Mudacumura muri 2019, ariko kurandura biracyari ihurizo. Ese koko ibi byaba biri muri gahunda ihuriweho cyangwa nzima nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ko ari nyirarureshwa ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda ikora mu kuba yavuga ko abarwanyi ba Fdrl bari kugenda baza mu gihugu cy'u Rwanda? Abo barwanyi bangahe se nibo bagize Fdrl?
reka dutegereze turebe uko bizarangira, turebe ko abo barwanyi barindwi ndetse n'abandi barwanyi amagana bakomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihumbi nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'inzego zigiye zitandukanye, nabo bazamanika amaboko bakishyiriza inzego z'u Rwanda, cyangwa hazakoreshwa uburyo bw'intambara, hazakoreshwa uburyo bw'urusasu kugira ngo babe bashyikirizwa inzego z'u Rwanda.